ددمن کو هزین تقدار دخوازن تevliheviye li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê derbixin, sazî û desteyên rêveberiya Xweser ji bo belavkirina zanîn û aştiyê her tim di nava tevgerê de ne. Di vê çarçoveyê de, Desteya Perwerde û Fêrkirinê ya Rêveberiya Xweser dest bi sala xwendinê ya sala 2024 2025 kir. Heftiya destpêkê, mamoste amadekariya dikin û roja heştê mehê jî proseya xwendinê bi fermî dest pê dike. Cîgirê hevseroktiya Desteya Perwerde û Fêrkirinê Azad Berazî diyar kir ku rêveber û mamosteyên dibistana ji bo sala xwendinê ya nû hatin perwerdekirin. 1/9 يكون بداية العام الدراسي. ورزه یکم یه سال خواندن یا 2024 و 2025 ایرو دست بکر و ده حتی 2 چلی دوام دکه. هر وها ورزه دویم جی 12 چلی دست بدکه و 15 گلانی جی بداوی دبه. بریا دست بکرنا سال خواندن یا نو پرورده جبو ماموسته ریوبر و اندامین آرشیفین این دبستانان هاد آفکرن. هر وها لیوگر جی لسر سیستمان رخاندن خوندکاران هاد کرن. سواء على مستوى الأرشيف على مستوى المتحدثين، وأيضا هذا العام تم مراجعة نظام التقييم. هروها آزاد برازی دا زانین کو جبوی سیستما پرورده به آوایکی باش بچه سری دی مجلسا مالبات خوندکاران وره وکرن. سيتم تشكيل مجالس أولياء الأمور. کار پرورده کرن نه تنه کار دسته پرورده و فکرنیه لیبل دوی مالبات خوندکاران جی به مرا عالی کار بن جبو وی یکی جی دی مجلس هم مالبات خوندکاران لتواهی دبستان ورن آوا کرن به وی آوایی مالبات خوندکاران جی تولی پروسه پروردهی دبن هر و حال سر آستا باکور و روشلات سوریه زیدتری 105 دبستان هاتنه چکساز کرن و دی هجماره کدن جی ورن آوا کرن. بشكل عام تم تأهيل المدارس، يعني تم ترميم أكثر من 150 مدرسة. لگوری آمارین فرمیین دستیا پرورده و فیرکرنی لهرما باکور و روجهلات سوریه 41,000 ماموسته پرورده ددن نزدیکی 900,000 خوندکاران.